Iphinde iqhubeke indaba yethu la ade kunombuzo ukuthi angabe uyini uthisha? Nansi-ke impendulo yakhona. Uthisha-ke kuthiwa umuntu ofundisayo, kakhulukazi ezikoleni kwa-basic education. Sikhuluma ngama-primary school nama-high schools. Kunama-principles-ke education imithetho ebekelwe ukuthi kahle kahle umuntu okumele abe uthisha lapha esikoleni, umuntu okumele afundise kumele kube umuntu onjani. Kuthiwa laphana kumele kube uthisha okufundele, o-qualified, okusho ukuthi mhlampe unezicucu ezithile ayifundele ngokuba uthisha wakhe. Aphinde futhi arejiste laphana kwasesi, laphana isitifiketi lesana esigunyaza i-profession kathisha, ukuthi ngempela lo thisha lona ufundile wagogoda, njengamanje usekulungele ukuthi abe seklasini nimqashe. Thiwa-ke uma uthisha-ke engenaso lesi sitifiketi sakasesi elapha futhi esikoleni efundiswa, kusho ukuthi usendaweni engafanele. Okusho ukuthi okwakhe phela ukuthi-ke ahlakaniphe ayikhuphule afunde laphana ko-UNISA lapha ko-online ukuze abe ne-qualification. Thiwa-ke futhi uthisha-ke kumele phela abe ne-knowledge ye-subject ayifundisayo. Asazi phela isifundo lesi asitrainelwe. Njengoba elaphana esikoleni ade efunda ubemeja ngey'fundo ey'thile. Okusho ukuthi kumele phela awazi phela azazi ngazo zonke indlela yokuyifundisa. Uma uthisha engasazi isifundo akasifundisayo, leso sifundo leso angeke size sifundiseke ngendlela. Kwase kuthiwa othisha kumele beyazi phela i-curriculum yethu njengoba injalo yalezo y'fundo abayifundisayo, u-CAPS, idokhumenti le, ipolicy lena ebekela ukuthi i-subject ethile ifundiswa nini, ifundiswa isikhathi esingakanani, izofundiswa kanjani, iphele nini. Iphinde futhi assesswe nini mase sikhuluma ngama-test nama-exam akhona. Othisha kumele bakwazi lokho, phinde bekulandelele ukuze be-avoide ukulokhuza ukudlulela kwesinye isikhathi, angabe isifundo sesiphelile uthole ukuthi usedlulele, useqile, useqhubeka ngakusasa. Thiwa othisha phela futhi kumele baplana amalesini before beyowafundisa esikoleni. Bawafundise laphana phela ey'nganeni, befundise iy'ngane. Akayiplani ilesini. Ngesikhathi usuyiplana ilesini kukwenza ukuthi leso sifundo usi-understand. Njengoba usi-understanda leso sifundo, la phela ozokwazi khona nokuletha ama-resources okusifundisa ukuthi uzosifundisa kanjani. Uma ungasiplananga isifundo uyohlala ucomplaina phambi kwey'ngane ukuthi ama-resources awekho. Okusho ukuthi uyohlezi ukhuluma inganekwane ngaso sonke isikhathi. Uma sikhuluma ngama-resources sikhuluma ngezinto ey'visual ezinjengey'thombe, ey'njengamavidiyo, ama-object, lezi zinto ama-props, lezi zinto ey'phathekayo, iy'bonelo nje njengamadasta, iy'tulo, ukwazi ukukhomba ukuze ingane ikubone. Kumele phela othisha-ke kuthiwe futhi kumele bezazi zonke phela-ke iy'ndlela zokufundisa ney'ndlelasu zakhona. Ma-teaching approaches nama-teaching methods. Lokho kukwenza ukuthi uthisha engagcini kube uyena iy'ngane ey'lalela uthisha ngaso sonke isikhathi. Kukwenza ukuthi lokho kubandakanye ney'ngane ngobani? Ama-teaching approaches njengoba emaningi kangaka ehlukene iy'ndlela zokufundisa, kukwenza ukuthi ney'ngane nje zikujabulele ukufunda, phinde futhi i-invited. Thiwa uthisha kumele azazi-ke iy'ndlela zokufundisa ukuze ingane phela izogcina iwazi uku-achieve lokho esuke ikufundiswa, ama-lesson outcomes. Kwathiwa kothisha phela kumele phela bebe nomdlandla-ke nelukuluku-ke phela lokwenza umsebenzi wabo. Yebo-ke khona-ke kusuqashiwe-ke mhlawumpe-ke kwesinye isikhathi-ke hhayi bekungekho emzeni wakho ukuthi ube uthisha-ke, kodwa phela manje-ke sasusuwenza lo msebenzi. Kwathiwa-ke futhi othisha kumele benzeni? Balethe ushintsho ey'nganeni nje nasemphakathini uqobo.
Bazoletha kanjani ushintsho na othisha emphakathini nasey'nganeni? Ukuthi balethe ama-motivation nje be-motivate iy'ngane mhlampe engenalo ithemba, azikwazi ukuba nethemba lokuthi nazo ngelinye ilanga zibe yizinto. Bephinde futhi bekwazi phela nokubheka nomphakathi abahleli kuwona, bekwazi ukuthi phela nabo bewumotivate ngey'ndlela nathize. Kuyenzeka ukuthi emphakathini ethile uthole ukuthi abathanda ukufunda, mhlawumpe othisha-ke bengaba nendlela yokuthi ku-invite-eke laba bantu begcina iy'ngane zifunda, ziyeke ukudropha out, yeke ukufika late, yabo. Kumele nje kube lo shintsho ukuthi hhayi laphana kunothisha laphana. Injalo indaba kathisha.